Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kala yok Mynsiem biang hadin bagi dekat barim ki badai ki Nongyalam nadu ki por jong ba Hoping Stone lingdo bam kwai hadwar blai kila lej penyosok menswa syaka Voice of the People Party VPP kila wan pai biang syaka party da ka jing ang not ban penyok biang ya ka jing job ha ka election MDC ban wan. Daki spak ngot ki riu rang ba ki long kme bat ki samla kila wan sya ka jialang ka bala penlong da ka party ha Bishop Falls Nongstoiñ ha ka ba kila syam ya ka rai bos kem ban nang pen klan bat penwandur biang ya ka party ka party ha ka nigasngi kala pediang subharu yo ba quick lingdo ubala e no kumu secretary ka VPP Nongstoiñ haringkat ki wei pat ki nongket kam ki bala mi no na ka party VPP bat ban wan penyasok biang sya ka party HSPDP. Nakaliang ba quick ula kren ru halor ka jing yat lenti jong u hadin bala penyasok bat ka VPP bat ka daw ka baketik biang ya u ban wan pai pat syaka party HSPDP. Ya kita ki dekot bat Nongyalam ka VPP la pediang sobha da ka kong badariti lingdo nonglan ka kertong MDC na Nongstoiñ haringkat ka jia dan lang u MLA ka Mountain Road constituency uba Methodius dekat uba Samuel Marngar u Nongyalam rang ba jong ka HSPDP na Nongstoiñ lem ki wei pan. Lain kau tadi kesan oleh sekretari yang parti. Nanti yang kecing anu, yang kecing ku, yang kecing perai, yang kau memari kulek, nampak jauh ti cuma, nampak berkali berkejan cuma. Kata kalau hak bantu cuma, ni kata kecing lagi Prah, kecing lagi nama dia amon ni apa tu ni? Ada amon saya kata ni cuma. Ada kecing lagi dalam susah. Ada yang tahu Mynsiem dengan mama ini hati, bang lagi lakukan naik ke cuma parti. Lakukan apa ikang barang itu, bangsa itu bukan juga batai, naik mulai batai itu orang ni. Maju. Karena ni, ada di sini peneran ke ikang barang itu penjekuan Nongstoiñ cinta dengan orang laplong dulu ke Prah di naik mantai siapa? Ada kemudian ngawan baik. Saya pakai kecingnya lang dengan skill, Mynsiem, pakai pajong jongi, siwai kue barong video, ya kecing kesan kau pakai nangkai kue sini kue pak. Housing. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.